Amasain hi YouTube channel anavea viewers ho le subscriber ho zo se na bonun kangai lut na sang penin kahin li muve tunia hin het sa na tiding ham phondo na khat kahin nei no min aji chu tunia to gun tha khat kahin sei ding hi chi to go na dinga hi video ma sa pe na hi ding ji chun agong dan chu itabang ham ipi hi am ti he them theina diwa kahin sei chit no ma hi emil ain zong youtubers atam ma ta in thu hoi thu pha tampi sei do le na pha tam ta tong do le bol do jong adim senin am ho zo si jong ato na wa pon tho un tin phat thei bu chang un tin to asa nga hoi zo le phajo che cha igam inama dinga thil phachum ta hin bol do be diu jong ikinep naw khare hi zat dang nam dang le gam dang dang ho khu ivet le youtube hi han lang facebook hi han lang ai lo le social media platform khat po hi ta jong le fi uma hi han lang ai lo le a fi lowa free a hi jong le thim zil na lampanga jong hin ki hilna na sata aneyun a hi le ei hola hin ka hin ve na hi le chuti ta a education ti chu thim zil na lampanga hi ki hilna hi social media platform ho hin a ki ha mu po in hi chi hi van noi khan to na to ki to a ilha asam naw kha hi ki ti jong le ki zo lo mai the hi ji chun ha asal he jong le lunggel hong ki nei in hi chi youtube platform hi mangcha a thim zil na lam to ki saya job aspirant ho ki tho pi theiding thim zil na lam panga thim zil chapang ho ki tho pi theiding education column koiding hi pha ki sai na hong ki gongin sa pau kol pau ti ho chu i he no hi nain ke sang a jong a le za som chenga jong na thip zo diu ka hen hi jong le ei ho ei pau mong monga ki hil na ding tia hi man mol ta hi jong le zo kham khama hin ki gong a hi ji hin hi chi video anave a subscriber ho le viewers ho zo se i hivin ibon chawin pha isa ole anaki te so ki no hitin inam sunga khangdong khat le ni cha in jong phat chom na ananei kha wa hi jong le ilo thin naw khat hi tho ding a hi ji chun hi chi thim zil na lam to ki saya to mun hol jing lai ho chule a hin holding ho adinga amasanga ki good tup na le ki good ding dan ho a het thim be theina diwa alam piu ko mu pi dinga hi hin ki gong a hi ti hi ka hin he sa no mo hin chu jong le he chi thu to ki saya hin na support naw jong ngai cha hi jingi ti jong hi avela nei na het pi diwa ka hin tim kin we hi chi education column to ki saya tuni a hin video ama sa pending in nsg commando ki ti hu itikilu theiding ham ti hi chom cha en sei ma sa diwa hi chi adia sepai lam kai thanum ho adinga thil phachum ta hi a kerar wa hata ki thopi wa hung pang theiding a hi NSG hi National Security Guard a hi lo le Black Cat Commando ti injong a ki he na hi NSG hi Deputationist Force ti chu ama hi direct a sepai dang ho banga ho kila hi lo hi National Security Guard a lu na ding a hin ama sa in Indian Army Central Armed Police Force a hi lo le State Force khat pen pena na lut na sa angai na hi NSG la ahun Special Action Group kiti khadam kinin amho khu Indian Army ho la a kilheng do hi in NSG la mama Special Ranger kiti ho khu Indian Army State Police a hi lo le Central Armed Police Force ho CRPF ITBP CISF SSB le BSF ho akuna kilheng do kida hi Indian Army a commission officer a nalut no ma hi le ichina dinga chun alam pizza chom NDA, CDS, OTA le Direct Technical Entry sa jong nalut the hi in Indian Army sepai ti chu soldier momonga nalut no ma a hi le Army hon state wise a sepai kila ana release abol na wa ko na khu nalut thei ding hi chubanin Central Armed Police Force na join no ma a hi le CAPF Assistant Commander Exam ho khat pen SSC a hi lo le CPO exam ho na bola ko na ho nalut the hi in a hi lo le CAPF recruitment release ho a direct nga na vet jing the hi h organization ho khat pen a hi na lut do zo ting le NSG join na dinga hi na ki pi do thei pan web ding ti na hi NSG hi abula isai ma bangwa chu Deputationist Force a hi je hin areng zo se hin alu na theiding eligibility criteria chom chi anei na hi hi jong le h ho zo sila chun akomona ki bang azui diu khat aum kin na hi he chi chu thil dang Halloween NSG commando khat chun achi sa kumthum sunga hi ipilam pang hi jong le dan to ki tu lowa chon na record ima anei lo angain a service sung se si a go na sangta iti ding ham dan to ki tu lowa sangta chon na anei lo angai na hi
medical category zong shape 1 or A category ahi angain na ACR zong very good ahi lo le good noi ahi lo phot angai ding ahi hichi criteria ho akona hi NSG application ki pi ho chu selectable jiwa hi chu cha lo hin na nei ho chun za chom chuma psychological le physical test anei ki diwangain chia ki lengdo kin ho chun thlasom le thali sung hi manager muna training ala ki diw hi hichi training hi ha sama ma jing a hi in hichi training sunga lo sapna ding chance hi 70 to 80% chan a hi zo in hi NSG commando training thu chen hi aban lam le video chum khana in sei ki diw hi in a hi le hichi ha sata training hin zo ho si chu NSG adinga hi nam det na anei wa chu zo ting chule hichi commando ho cheng si chu special mong monga training khat api be ki diw hi NSG hin Phantom Commando Unit kiti khat zong anein hichi din mun ahi lo le apan mun ti ding ham hichi tek hi muding ha sama ma ching ahi in NSG Commando ho zo se la 1 person ho ham khat bo hin amu zo hi hich unit ho hi mun ha samong mong lai ho a ki mangowa su hil bol hil lo hil na ding mun ho a man cha dinga ki koyo hi ahi le NSG Commando thu athang pia het bailam dinga iga aseu je chan cho hin akit lam le NSG aba IPP uma ititi ki man ham ti ho jong details ta aina sei ki diwa hin hichita bang simlai hin khule thim jil na lama khan to theina ding tam ta ho na mu jing theina ding in channel hi subscribe bolding ana hai loading in igi ti mo hi na loina pai heading a phana sa zo si comment ana share run lang video ki ting ki mu ki taw hete